Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Smučarska regija Obertauern je skupaj s podjetjem Atomik letos že 6. priredila ženski dan smučanja Ski-skis v podporo kampanji avstrijskega združenja za boj proti raku Rožnata pentlja. V Obertaurnu pravijo tudi skleda snega, saj je snega toliko, da se smučarska sezona pri njih običajno prične že sredi novembra, zaključi pa šele 1. maja. Obertauern. Sjajen dogodek, Ski-skis. Ski-skis na Obertaurnu. Sonce, Ski-skis. Herzlich willkommen in Obertauern. Wir haben hier die besten Pistenverhältnisse bis 1. Mai. Ta tradicionalna prireditev pritegne veliko število podpornic in rekreativnih smučark iz različnih držav, da izkažejo podporo boju proti raku. Glavni cilj akcije Ski-skis, ki je prav posebej pripravi Obertauern v sodelovanju s podjetjem Atomik, je podpora pomembnim ženskim projektom. Ker verjamemo, da močnih žensk ni mogoče zaustaviti, zlasti ne, če gre za njihovo strast do smučanja, je povedala pobudnica Mona Majer. Medsebojno pa se podpirajo še posebej, kadar gre za tako pomembno zadevo, kot je boj proti raku. What a nice event here in Obertauern. Yeah, it's really nice today. It's like, weather is nice, snow is nice, the people are nice and everything is for a good cause and that's a great day. You enjoy with all family? We're here with the family to end our season in the snow. And it's fun to ski with friends and family. You are still like to ski? We still love to ski. We ski a lot with the kids, but I love to ski by my own as well. And I like to follow ski racing. I like the life in the mountains. What's your message for Ski-skis? It's having fun together, enjoy skiing, enjoy nature, enjoy the mountains, and be together, talk together, and have a lot of fun. Yes, help each other, yes. Ski-skis Obertauern je sijajen dogodek pozitivne energije, ki ga zaznamuje optimizem, dobra volja, sonce, sneg in prijetna srečanja z drugimi udeleženkami, tudi takimi, ki so bolezen premagale, z novinarkami in s predstavnicami sveta mode ter z vrhunskimi smučarkami, ki smučajo na smučeh znamke Atomik. Letos so se udeleženkam pridružile Marlies Reich, Michaela Kirgasser in številna druga znana imena iz smučarskega sveta. Torej ženska moč v smučanju za dobrodelen namen. Pogovor na sedežnici seveda mimogrede preskoči tudi na druge skupne teme, na primer kako združiti šport, družino in delo. Nice event here in Obertauern. Very nice. I like it very much. It's for sure it's fun. Skiing is always nice. I like it very much and we have a nice weather, but also the event for Pink Ribbon, it's very nice and very important, I have to say. And skiing is your life? Yeah, skiing is still my life, I would say, for sure. I was a former racer and that was very, very important for my life, but I'm still skiing and I like it to ski with my family. Na letošnjem 6. Ski-skisu v Obertaurnu se je zbralo rekordno število sredstev.